Lesolo la go uaetša bakgethi ka Mitchells Plain le tla morago ga gore DA e lahlegelwe ke molato kgorotsheko ya molaotheo mabapi le go bula leswa ga go romela maina a bonkgetheng. Zille o sa ikeme ka la gore go na le melao ya go fapana magareng ga ya ANC le ya mekgatlo e mengwe ya dipolotiki. O re bakgethi ba ka Western Cape ke gala ba ikgethetše gore ba ya go bušwa le go laolwa ke mokgatlo wa DA maemong a toropo le ya province. O tšwetše pele ka la gore mokgatlo wa gabo o ya go bea dilo ka moka pepeneneng go maleloko ka moka. When I'm walking around here, the streets are clean and decent. There are no big dongers for potholes. And you must understand that maintaining a place where people have water, electricity, refuse removal, sewerage, that has to be done by the municipality. And all the basic services are here, maintained and delivered. And that is DA delivery. DA ya go tsebagatša ka lenaneo la yona la ditshepišo tša dikgetho mo mafelong a beke.